Ka Rumen Fitness Gym, ka jika kilanmet ka babiang tam Hanong Po Riboy District. Ka badonru ya ki international equipments, ki bakentup ya ka sauna and steam bath, shower, lockers and functional area. Ka donru ya fitness program, group classes, bodybuilding, strength and conditioning, kettlebell workout, crossfit, animal flow, HIIT, powerlifting, but QA. Ka ilat ya pi hakador ka babit. Nakabanta ki jingtip babnya phone she ki number new nriu sao iwe khandai not nriu new iwe not but new not iwe khandai pra not sansan iwe ar. Paiba baro daka ne ga district level commissioner report district Nong po kala pentip paiba baka sarkar Meghalaya kala depan pas ya ka anda ka benta kinong Bylla Jylla ya ka tip kum ka Meghalaya identification registration for safety and security of migrant worker act R1000 arpo Haka santrik u September R1000 arpo bat kelas dang ban pentri kam nadu ka khatlaitrik u January R1000 arpoe Kumta lakan tu ya baro kinong Bylla Jylla bat kinong khotkam ni kinong aikam ban pendrung Kyrteng ya baro kinong Bylla Jylla kat kum ka ak na kabenta ban yo ya ka individual registration card. Kikot ki badan kam kilong ka epic, Aadhaar card, PAN card, lani ka driving license ni BPL card bat ka passport size. Kiba penkhen batray Bylla claim the register Ialade hapo jong ka ak kingat ha ka jing penstem harangkat ka kuna. But ya ki jing tip bakham bnya pila ban yo na ka office jong ka district level office Nong po. Kublai shibun.